Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Haga artarik mentau benai jemang arjar khat khandai la plepat ba ya ka wei na gijaka sumar daki dawai kembat ya ka balatip kum ka meba ai Tribal Health and Wellness Center ka balong ka jaka sumar tenrai khasi baru na jela Kerala daki dawai kembat badda ka bashuk hemmet ya gane ka jaka sumar ka padon ha Golfling Shillong la ple da iwei na kilong kemi ibala kham yau karta ikong serina walang ibala kenjo shaka prop khandai snem karta bad ibala long ka kongsan ha gane ka jingyelang Hagani ke jaka sumar nongpang laye trailang ru bar ka kunhun Vasudeva Vilasam bar ki nong sumar khasi nakaleng ka rilom khasi ba jaintia ya gani ke jingyalang la panyai da urang ba shnong uba Yones lengdo bar la yo ya ke kintin pediang sngobha ya ki bala shakhot sngobha nau MLA gani ka thain uba Alexander L Heck ki weide ki bala idon lang hagani ke jingyalang ki kintup ru ya wei na ki nong sumar khasi u Dr H Bani bar ru u Dr Pradeep Jyoti na jela Kerala bat ki weide Yes, sir. Baik tu, demi. Terus, kadang-kadang sendal, kadang-kadang dekat ada wai, jadi support di dekat sebab kau yang sepit demi kau sendal kau keluar dok, ada. Bagi om bagi kini bentang bagi tu kita sumber kasih di belong do on the organized sector di bentang do dengan jaga biang proper kuno ben sumar kuno ben ai dawai kuno ben long discipline jadi nak daw ikwa ban promote ya kini ke kasih medicine ki jongi kini kasih jongi bepor ba dadu ke por ki barim ke baja since immemorial we have seen this practice have been there kadon depan adu ke por hendai hadu mata mangi ngimpala benda documentation we have not done any documentary kena penuh kam ngimpala benda nak tak daw ka syukut no tang hakoi ka pateng hakimi ki pateng bede kenumpoi kala kini jong ka Kerala ladap mata ki san li ki pateng since 1884 kelas dang ya kene ka medicine hak ni po jaka ka jongki bat hadu mata ke dang continue bagi dodu ki sentar ke bebe bat mangiru ki kwa kumno ban promote ya kade ka health tourism lingba ka khasi healing association lingba jo gidi doktor khasi ki dong sumar khasi jongi baro ki bodon hak leng sodong kadang mangala ban promote yaki agar kom baginyo ka kayo ka kot hakajo ka poro berai ki jikot jingkya ki bobor ki balang namar bagi tang ka health department mengaku health minister yang la ban poitan satu ki jaka ban om reach out to the unreached jaga bagi bela ban poin namar ba bon ba ki jaga bagi gendu bagi bela ban poin kita jaga bagi ban ai jing sumar joki lada ye trelang bat kene ka khasi healers association khasi healing system yang ongi pingin la ban poi ya ke jikot ke jingkia ke dawai ke desin ya ki bagi badon kam nak jing sumar ni ke kam. Since it is practiced by the great saints and the visionaries, and it is a very unique system of healing to which suits us the body, mind and soul. See, in the modern system, it is actually they are practicing only for the body. People are not concentrating on the mind and the soul. So this is a very unique system. It's a comprehensive system, holistic approach to the treating all human body, not a particular disease as such. As far as our organization is concerned, we have started in 1884. My great grandfather, who was a palace physician to the king of Travancore, so he took a very small play, and then we have in different generations. I am representing the 5th generation. So we are actually today we have hospitals. We are running hospitals, nursing homes. Then we have manufacturing more than 500 medicines. We have a training institute. We run the health resorts. It is, as Honorable Minister was telling,
about the health tourism. So in the 1980s, we started a health tourist project called health tourism. Resorts, we started managing it. We created so many resorts throughout India. And this is the first time we are entering into Northeastern state. So I thank you, our Honorable Minister, for giving us an opportunity to serve the community here. Kabunong kong ka kasi hiling kadai nagadaw ba kiteman tindai kimpat rondawa disin kumba arhajar sinem mensua kini gidawai pareng kimpat dah wat haga bertei bro setulung hadin kris kasawan kendiat kusai terter sedin ba kin sayok segi dawai pareng renang kong nasiap ki beriu haga bertei berkamtam hanya pok kasih jongi kiberiu ki sedang ain kong bat haga bagi bu haga kenya haga krem hendrai hadin jongi pa jonga i lalong kristan wat i giti gidawai ksui gidawai tlen gidawai taro dan ni ginu ni gidawai bat haga ur ka ken ka kedia lani mungkin ki aksiden gini kita Wak sumar baik hak kata kom gijing sumar dawai kasih. Dah ba kita gidawai. Nang tai gitu gi paciing ki kem ki pendaj ki penwandur hak kata kom. Nang tai ki sethan di krea ki sang ki ru lani di kerjasi kerjading pante ban kerap lang hak kata jaka kepada ban sumar. Nang ta ndai tang kata di air ubat gidawai bandi. Ndai gijing sumar mentah hadin jonga bangalawan pas kum doktor ayurvedik nepok Kolkata University nilai gijing sumar yagi beriu daga badi daga dawai ayurvedik daga basop yagi jikain jikedia lenewat subuh mentah ketang ke subjek kan kun kumta tangkumta deginu gidu betaro ngelak lu bersumar tangba itu gijing sumar hagaba keng bak kriam tu lagi ba mensau di balong bleeding tu ni pha swa ban ai jing rap leni ban yo ka kerja relief lagi hospital nang tangi sa pawan pen pai patsia di jing sumar dawai kasina la jang ngimla ban ong ba kanu gijing sumar ga de bom yang leni ga bom long tang ba hagaba sumar iban penduk jaj leni ban penkoj penlong original dan penlong normal biang hi ki khambit ki khambiang kini gidawai khasi nala leni kini gidawai kiba lasna di company ayurvedik lada gitu ki bru leni gitu ki dong sumar leni gitu ki doktor ki balawan dan pule ong bagadon jinge per kumnu bagadawai alobati bad gadawai khasi bad gadawai ayurvedik tolong ba ke ba jur jong gani gadawai hadang bengi ong kaba kani ka side effect ka kham klan ban ye bor yarap kadi katang ma se siam markan nang mi gisngi kani ga jing kta jong kani ga jogani ka side effect kanang jur but haba ni bersang ban batai khambania ye jimpang jong ni agi doktor kat banang kham ai khambun ka dawai kata nang khambun side effect but anda ngilayo relief leni ngilayo jingyarap katokat ni kabahaban penduna bat nilaro bersenge kenang ba kani ka side effect kenom he ya ke jingpa dangla udawai kan bat khasi sibun bagi dawai brik sibun long lada nila bandi haga tagar kom ke bakat kum ke jingkwa jongi doktor ke kus ke babiang kemun ke jingko jingkhia kolong hikum ba dang kha dang mi na po ka kemi bom padon jingpang ai la barat deng khom ki la ni la ban ong ba haga kin science and technology menta ni la ban ai kata ke bagi ong ka guarantee lane kata ka curable ni la ban ai duk